الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، ويعلم عدد ورق الأشجار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين، واعبدوه حتى يأتيكم اليقين. واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Mga maastay manghud kaulungan sin Allah Ta'ala, palanggungan haagam Islam, magsama-sama kita niyo, kanya pa kanya, maghatul sin parsugpatan na to pa Allah Ta'ala. Hatiranan hisung na to, in paghinang sin mga parkala, amuin kuyakan ka to in Allah. Sungan na to pa in paghinang sin mga parkala, amuin piangdaakan sin Allah Ta'ala. Damikyan sungan na to daysab in pagtangkis tinga mga liangan kato sin Allah Ta'ala. Sungan na to in pagtangkis tinga mga parkala, amuin hikamul ka kato sin Allah Ta'ala. Damikyan parukutun tahalawm sin bigi jantung ta. Taymaon sin tiap-tiap siulagan kato taniw kata. Suway mahinang matarang iban masawa halawm sin panayma sin kita. Batway roon na sarayaw-rayaw manusia hagin paisan sin dunya ini. Limyo indayaw niya ring hatao. Amo indum adlaw. Nagpapakuyag sadya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na sarayaw-rayaw manusia hagin paisan sin dunya ini, limyo indayaw niya ring hatao, amo indum adlaw, iya agad niya sadya wanguning kabayaan kan niya sin Allah ta'ala. Damikyan wayroon na sangi manusia hagin paisan sin dunya ini, limyo ring hamanos siya amo indum adlaw limalanggal na sadya siya haraakan kanya sin Allah Ta'ala. Wayroon na sangi manos siya hagin paisan sin dunya ini, lumawiin niya ring hataw, amo in wayroon parulin niya haraakan kanya sin Allah Ta'ala. Mga maaste manghud agama, hatiranan mahinang matarang iban matampal halawm sin panayma, sin tiap-tiap hangsulag deng kato taniw.
Batwayroon na sa rayaw-rayaw manusia, agin paisan sin dunya ini. Limiore nga manusia amin marayaw in parsugpatan niya pa Allah. Damik yan wayroon na sa ngi manusia agin paisan sin dunya ini. Limiw in ngi niya ring hataw amuin bukon marayaw in parsugpatan niya pa Allah. Tanto, manda rimukot marayaw. Manda kihatihan marayaw, sin pangatayan, sin kita niyo, bat amunayat twin sa rayaw-rayaw manusia. Suway siya magbunga, amuin anguton tasya, pagmatuyuan tasya, dawhatun. Sababin karyasali sin manusia biakato mga maaste manghudagama. Makuyag in pangatayan niya tatkala nagdara siya martabat. Karyasali sin manusia biakato masanyang in pangatayan niya tatkala halgaan in baran niya iban aun halga in pangatayan aun halga in baran niya. Di mahinang matanam in hambuk manusia biakato amuin halawm sin kahinaan. Amuwain hakahalan wayroon halga di kau halgaan wayroon martabat mo. In karyasali in tabiat sin kita manusia masanyang in pangatayan ta tatkala hulmatun halgaan pag-addatan siwu dareng ha manusia pagkahita labiluwa natud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang saupama makuyag da kau pag-addatan kau iwandihilan kau martabat darajat nasuway mahinang makatuod kay mo. Suway mahinang makatuod kato, in panayma halom sin pangatayanta, amo in sarayaw-rayaw manusia mahalga pa Allah, manusia bunal nagdara martabat, manusia mahalga hapangatod sin Allah Ta'ala, amo in manusia marayaw in parsugpatan niya pa Allah, sarayaw-rayaw manusia amo na in tao, marayawin parsugpatan niya pa Allah Ta'ala. Hati niya bang inirimukot matan to dimukot halawm sin pikilan iban pangatayan sin kita tanto magmuhot-muhot tuod kita. Sarta hapagmuhot-muhot tayaon na mangindarahi siya pamagtuyo kita madawhat. Wayroon manusia mabaya. Siwu da kahapag kahinya manusia. Labi luwa natud pahadarat sin Allah Ta'ala wayroon manusia makatanam amuin hina in kiaunan niya. Mabawa in kaunan niya atawa wayroon martabat niya. Inhad niya mga temang hudaagama. Haadlaw sin kita niyo bihayaon hangan martabat. Hangan amuin pagbahasahon, mulyahon kau, addatan kau sintao katan, kakausan sin manusia mag-uwus alta, bangman siya makadawhat martabat. Kakausan sin manusia, hibutang pahigad-higad in kaparkala agama, bangman siya makadawhat ngan di hadunya. Pangman siya hulmatun iban addatan sintaw katan. Kakausan pasin manusia. Mumuson iban bugtuon in pagtaymanghud ni iban sintaw amuin mapuok kan niya. Bangman siya makakawa amuin darajat pag-addatan iban halgaan sa sin pagkahinya manusia. Amuyan intanda mga tay mangud agama. Intao tabiat sin kita, masub kita, matagi kita, masannang kita tatkala aun martabat. Nahati huntay ba ni nga tunta mga tay manghuda agama. Inbunal martabat, inbunal darajat, inbunal tarhulmat. Amunain manusia at tatkala marayaw in parsugpatan niya pa Allah Ta'ala. Uno in karahan sin darajat muriha dunya
Amulong mo bang kau magkabtang dungugon sintao katan. Amulong mo bang kau malop patao katan, dungugon inkabtangan mo, dungugon imbisara mo. Amulong mo bang kau malop iwan sintao katan, at datan kau halgaan kau. Uno inkarahan sin pag-addat kay mo, paghulmat kay mo riha dunya. Bang hadarat sin Allah Ta'ala wayroon da martabat iwan darajat mo. Uno inkarahan sin martabat iwan ngan mo, tarhulmat kau riha dunya. Bang wayroon da halga mo rin dito hadarat sin Allah Ta'ala hadlaw kiamat. Kita aba mga maste, manghudaga main mga manusia. Amuin tarhulmat. Dihilan sin Allah Ta'ala martabat dunya, martabat akhirat. At tatkala dumatong na injang kaan sin kabuhi nila riha dunya, dumatong na maunin mga malaikat amin piyang hanglaan sin Allah Ta'ala. Kumawa sin nyawalihan niya tatkala mabot na ingyanta. At tawaka mabot na inwakto. Giyanta kanya sin Allah Ta'ala mutas na nyawalihan niya ring jasad niya. Dumatong maunin mga malaikat. Sarta mga maaste mangudaga main malaikat pagwakilan sin Allah Ta'ala. Kuma sin nyawalihan niya ring jasad niya tatkala in manusia ini. Manusia taka martabat pa Allah Ta'ala. Manusia amuin tarhulmat hapang atod sin Allah. Doon pa hatatkala mabot na injang kaansin kabuhi niya, dumatungin mga malaikat. Labi luwa na tuod, in malaikat amuin pagwakilan sin Allah Ta'ala. Kumawa sin nyawalihan niya, mutas ting hajasad niya. Apagdatong nila sa jamaon hatao yaon, asal na hipakita sin Allah Ta'ala intao ini mahalga niya. Inhad niya mga tay mangudagama. Indagbos kakitaan sin manusia ini pamayhuan amuin lando makakuyag tatkala aturun. Sarta bukisan na sin Allah Ta'ala ding hapangatod sin manusia. Amuin miyawot na injang kaan sin kabuhi niya yaon. Bukisan na kanya sin Allah Ta'ala. In mga parkala kamaumuhan hamasama-sa niya pa. Hamasama-sa niya pa paumul niya rihadon niya di niya pagkakitaan. Tatkala dumatong na in waktu yun bukisan na kanya sin Allah Ta'ala. Kakitaan niya na in malaikat. Kakitaan niya na in mga malaikat dumatong maun. Haragbos sa muin lando makakuyag tatkala aturon sin pangatud niya. Isan bihato mga tay mangudaga main kaagi kan na sin malaikat. Kaunin niya walihan niya. Kaagi amuin katutupan hamano siya nagdarasin martabat mataas. Kaagi amuin katutupan hamano siya tarhulmat. Kaagi amuin katutupan hamano siya mulya. Kagi amuin katutupan na manusia, amuin makuyag kanya in Allah Ta'ala. Sehingga mga maste, mangudaga, bukon sadya timubtub, kaagi sin malaikat, kumawa sin nyawalihan niya, arapon paratungan pa siya, parahan pa siya sin Allah Ta'ala pahati, dengan hadarat sin Allah, sasalamatahan, uhulmatan kanya, iwan pa paghulmat, iwan pagsunakan niya sin mga malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yanon siya sin mga malaikat, mga maste, mangudaga, maya kau nyawalihan sawasan. Ya kau nyawalihan sa rayaw-rayaw. Balik na kaulo niya patuhan mo hakaalan makuyag kau sarta. Makuyag na isab kay mo, indahon mo magbak, amo na in zat wajibul wujud, amo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maigin pagduwa-ruwa niya, sehingga maigin sasawhalawm sin pikilan niya, sehingga maigin katan sin uno-uno na, kasasawan sin pikilan piapaksan niya hawak to yaon,
Sabab doon haon, hawak tuyaon, halugal yaon, kaingatan niya na batin pagdatong niya. Pahadarat sin Allah Ta'ala, tiya takad-takaran siya sin Allah. In pagdatong niya matupahadarat sin Allah Ta'ala, makuyagkan niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabihay ni mga tay manghudagama, in pagbahasahon manusia mulya, manusia nagdarabon nal martabat, martabat amuin, darajat amuin bukun sadya tumubtub di hadunya, malainkan sambil matupahadarat sin Allah Ta'ala, masih masirain martabat, masih masirain kahalan mo tarhulmat din dito. Sehingga dumatungin malaikat pahambuk manusia, amuin wairuun martabat niya hadarat sin Allah Ta'ala. Aruun pahamasa, dumagpak na injang kaansin kabuhi ni riha dunya, dumatungin mga malaikat, minsan sadyain umatod siya pamayhuan, pamaragbos sin mga nagkasinnyawalihan, magkawa sinyawalihan niya yaon, umatod sadya siya, ragbos siya umakaroon. Sabab mayta, biya da sing katutupan kanya mga tay manghudda agama. Biya da sing katutupan kanya. Amuin alupon siya sin mga malaikat, manusya wairun dahal ka. Biya da sing kaagi muriha dunya. Bangka umalop ha manusya tawa ka mga tao, tarhulmat ha mga manusya, dakula in darajat niya riha dunya, lialaggo mo sila riha dunya, dendi pahadunya kahatihan tanain kaagi kato mga tay bangudagama. Tatkala ka umalop ha mga tao, long mo lialaggo mo tawa ka mataasin darajat nila, tan tutuod wayron pagduarwa magsakap ko. Magpahamot kaw, mamaygo kaw, magpaamo-amo kaw sindagbus mo. Sabab mayta, hambuok na yato bilang ding ha mga panglaggo iban panghulmat mo hataw amin dumatong maun kay mo. Arapon bang saw pa may mano siya daw mo mag-alok. Amuin tao karugalan mo. Tao wayroon martabat niya. Di kaw minsan tuwan makatali. Amuin magpalingkat iban magpaamo sindagbus mo. Labi luwa na to, bangin tao dahon mo mag-alop ini karugalan mo. Bukunin matali mo, magparingkat, iwan magpaamo sindagbus mo. Sumagawain matali mo rin doon, bang biyariin mo kapasakitan, bang biyariin mo mapuhinga, na magkulang maglabi, bihat turay sa mga maaste, mangudaga, mawilang pangadyan. Bang biyari ning kaagi tarendi hadun niya magkulang maglari. Supaya kahatihan ta magkulang maglabi bihat tuloy sabing kaagi kato tatkala den dun haon dumatong nenjang kaansin kabuhita. Dumatongin mga malaikat minsan magsakap iwan mag-ari-ari magparayaw sindagbos di magparayaw sindagbosin mga malaikat. Mayta sababin tao rumatong yan intao bakon yan manusya wayrun martabat niya. Manusia karugalan sin Allah Ta'ala. Sehingga mga tay mangudagama amo sadya. Umatod sin pamayhuan. Sin malaikat kumawa sin nyawalihan niyaon. Kahatihan na sin tao batin siya ni wayrun martabat niya. Sehingga kaon ni nyawalihan niya, butas sunday nga jasad niya, biadagbus magkulang maglawi hakabtangan makaslah. Sa kaula-ula biasin sagpiun sa jamatto katutupan na kanya manusia hina manusia wayrun kamulyahan hadarat sin Allah Ta'ala. Arapunin manusia amuin tarhulmat, manusia amuin mataasin darajat niya, manusia amuin dihilan martabat sin Allah Ta'ala, in kaagi sin malaikat kumawa sin walihan nila. Na hakaagi katutupan kanila, maayad kumawa in malaikat sinya walihan niya. Sarta haragbos katutupan, hakaagi katutupan, iwan pag-ayad sin mga malaikat, mga maaste, mangudagama, sabab may tain manusya ini manusya nagdarasin martabat, manusya tarhulma tahadarat sin Allah Ta'ala. Na mga maaste, mangud kaulungan sin Allah, in martabat sin kita manusya ipon sin Allah.
Inhalga sin kita. Manusia ipon sin Allah Ta'ala. Halga sin pagkatauta. Halga sin martabat mo mga tay mangud agama. Doon siya tumaas iban mawa. Doon siya mahinang hina, iban mahinang mulya. Bang biyariin in kaagin niya maugbog. Bang biyariin in kaagin niya umanggauta. Bang biyariin in kaagin niya dahon in amanat sin Allah Ta'ala amo na in agama. Na kaminsan mga maaste mangud agama. Halom sin kitab Risalatul Muawana ni Abdullah Al-Haddad. Agi sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Inagi sin Ali bin Abi Talib, man ahabba ay ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kayfa manzilatallah indah. Isyusyo in mabaya humati. Isyusyo in mabaya manghati-hati. Umingat bang biyariin in martabat mo hadarat sin Allah Ta'ala. Mabaya atawa ka kalu-kalu bakas mo na iniino-ino. Lugay mo na nagruko, nagsujud. Lugay mo na nag-amali ibadat pahadarat sin Allah Ta'ala. Lugay mo na himinang sindaakan sin Allah Ta'ala. Biyariin na maray. At tawahawono na maray iniabutan sin martabat kuhapangatod sin Allah. Na mga maste mangod agama. Di halom sin riwayat ini. Halom sin kabtangan sin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Bang kaulong niya mabaya. Umingat, humati, bang biyariin, bang mauno, indarajat mo, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, falyanzur kayfa manzilatallah indah. Maluhayra mga temong udagama. Ingata sadya. Tatawa kuno, habaran mo. Hatiha, muhasabah inbaran mo. Ingata inbaran mo, bang biyariin, in panglaggoy mo. Bang biyariin, in panghalgay mo. Bang biyariin, in panggawuti mo. Sindakan kay mo sin Allah. Bang biyariin in halga kay mo sin agama sin Allah Ta'ala. Bang mauno in sukuran sin panglaggoy mo, panghalgay mo. Sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bihat turaysab in sukuran sin halga mo pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya mga maste manghuda agama. In manusia mahalga kan niya in agama. In manusia labi niya paunahon in agama rin kan niya. In manusia labi niya paunahon in kabayaan sin Allah Ta'ala kan niya. Labi rin sin kabayaan sin baran niya. Amo na yan in manusia, bunal-bunal mahalga siya pa Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inagisin Allah Ta'ala halom sin ayat, halom sin Quran. Sa mulya-mulya manusia pahadarat sin Allah. Amin labi in pagmabuga niya pa Allah Ta'ala. Hati niya mga kiaulungan sin Allah. Tupungan sin kamullihan sin manusia ipon sin Allah biakato ini. Tupungan sin kamullihan. Tupungan sin martabat. Tupungan sin darajat ta pahadarat sin Allah Ta'ala. Doon dabang biyariin in tupungan sin panglaggo ita. Panghalga ita. Pagbaubog ta sindaakan kato sin Allah Ta'ala. Bangsa upama labi mahalga in kabayaan sin nafsu mo labi ring kabayaan sin Allah. Bangsa upama labi mo paunahon in kakuyakan sin baran mo labi ring kakuyakan sin Allah. Bangsa upama labi mahalga kay mo in kuyakan in baran mo labi ring sin kuyakan kay mo in Allah. Hati niya mga taymong hudagama. Bukon pa biyahato, bukon pa mauno in halga sin agama roon kay mo. Saingga kaywanan riwayat. Kaywanan riwayat mga taymong hudagama. Isisyo in manusia. Amo inamo na indumi bansin adlaw. Uno-uno na sadya. In tiap-tiap adlaw rumatungkan niya. Man kana hammuhu hamma ma yadkhulu fi batnihi faqimathu ma yakhruju minha. Isisyo in tao. Amo na in pikilon niya.
Amunin taliun niya, bangunin makaon niya, bangunin mausahan niya, bangunin hikasud niya palom sintian niya, in manos siya bihanin halga-halga niya rapa Allah Ta'ala, biya ada sin gumo ada yung hatian niya. Hati niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. In halga sin baranta, in halga, in martabat sin baranmu, in martabat sin tiap-tiap hangsulag deng katu, den dito hadarat sin Allah Ta'ala, bang doon dah, kitaon si ban sukuron bang biariin in panggawgot ta, bang biariin in panindugta, bang biariin in halga kato sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga maaste mangud agama tumtumunta, bilang naghuhulat-hulat, mahinang manusia tarhulmat, ahadarat sin Allah ta'ala. Mawaya kita ini sakupon, saggawon, mawaya kita ini gunggungan in agama sin Allah. Amin sambil mabut in darajat ta ini bukon sadya sumangka sa bangbiyarin sadya in kahulmatan, in kamulyahan, in martabat ta ini bukon hat sumangka gaman maglasay rin dito hadarat sin Allah Ta'ala. Na mga maste mangud agama pagkain agama indaakan sin Allah Ta'ala. In agama ini, amo na intiranan mahinang mahal ka kita hadarat sin Allah, hati huntay baningatunta. In agama mga maaste mangud, in Islam, in pagbahasahon syariah, in pagbahasahon agama, bukon sadya, atawa ka intiranan, hikadauhat mo, sin martabat mata sa hadarat sin Allah Ta'ala, bukon sadya suway kauhalawm sin masjid. In agama bukon tubtub doon tatkala halawm sadya kausin masjid. Atawa tatkala hataas sadya kausin sudyara. Atawa amun hamulan sadya sin bulan Ramadan. Atawa suway sadya kau naggagami sa tawan nagkukupya. In agama mga tay mangud agama. In Islam, lawm iwan sin guwa, sin pangatayan mo. Kignot ko hiwal mo, lahil iwan sin batin, sahingga in manusia matawag Muslim. Sahingga inambok manusia matawag Muslim, tatkala manistasla manapsahu lillah. Amo inyagad niya, surrender niya, ingkatan program, ingkatan kignot ko hiwal niya, paagaron niya kabayaan sin sara, paagaron niya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pasampurna, mahinang purna in pagka-Muslim niya. Haruwain kabtangan mga tay mangud agama. Tatkala anguton ta na in kabayaan ta madawhat ta in kamulyahan sa taas-taas hadarat sin Allah Ta'ala nahingaton ta. In kahulmatan iban martabat mataas ya tubukon sadya halaw masjid ta madawhat. Malaingkan mga maas tay mangud agama sambil pa guwa sin masjid pakabaybayan sin kitanyo. Pakatinda-tindahan sin kitanyo. Kignot ko hibalta. Damikyan mga kabtangan gumawa ilaptik sin dilata. Kataan-taan ni liyalamuran siya kabayaan sin agama. Kita abay nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang tanda mga tay mangud agama. Mapakuyag mo atawa kain agama inisuway mo paragbuso na kignot ko hibal mo. Bukon sadya tatkala ko timindog hasapan. Tatkala ko himulog takbiratul ihram bukon sadya tubukon hatub-tub doon. Malaingkan tatkala ding hakabati mo hamaynaat sambil na sadya ko matug magbalik suway mo hatihon. Yan din doon suway mo ingaton. Suway mo ang gautaan manguning kabayaan sin agama kahimo. Kitabain kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang banda kato taniyo madawhat tain sa taas-taas darajat bukon sadya pagruko iban na pagsujud. Malainkan hakabtangan iban akhlak, kignot kuhibal, kaagi-kaagi pagsumad iban sintaw kata ni nagisin Rasul. Man lam yukrim ulama'ana falaysa minna. Man lam yukrim ulama'ana walam yu'akkir kabirana walam yarham saghirana falaysa minna. Inagisin Rasul. Isisin manusia di maingat mag-addat mga sila dihilan sin Allahu Ta'ala. Dihilan sin Allahu Ta'ala panghati-hati ng mga kaulamaan sin kita niyo. Isisiin tao di maingat mag-addat mga kaulamaan.
Walam yu'akkir kabirana. Di maingat maghulmat, di maingat manghalgai ha mga nakalalaas din kanila. Di maingat mag-addat ha mga nakagugulang-gulang din kanila. Walam yarham saghirana. Iban di maingat maulong ha mga nakamamanghod din kanila. Falaysa minna inmanu siya bukon lamod den kamo inagisin Rasul. Hati ni mga temong udara main kakahinang yan bukon kakahinang Muslim. Bukon yan lamod den ha kakahinang namulaw sin Rasul. Bukon yan panghindo sin agama Islam. Nakita ba temong ud kiulungan sin Allah. Sambil pakignot ko hiwal mo. Sambil pakaagi-kaagi mo. Sambil pagsaw-madya mo iwan sin tao katan. Yan, sakop siya sin pagbahasahon agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parayaon mo in kignot ko hiwal mo. Parayaon mo in kaul iwan sin fi'il mo. Then dun haon, madawhat mo rin sa bindarajat sa taas-taas. Ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ba mga kiulungan sin Allah? Diuahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu walidan a'ana waladahu fi ayyabirrahu. Inhambok mas diuahan sin Rasul. Batin sini kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kiaulungan inhambok mas law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiaulungan sin Allah Ta'ala tatkala tawangon niya, anak niya makapagmarayaukan niya. Tatkala intawin ni bukon nagsambahayang. Bukon naghaji. Bukon nagpuasa. Hat sadya kaagi niya ha anak niya, kiaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhalat imra'atun an-nara bihirratin. Aun hambok hadis sinagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok babae. Kiasud niya narka, bukon pasalan sin pagtinggal niya sambahayang. Bukon pasalan sin di siya magpuasa tawa ununo na. Amuin matampal ibadat iwandakan sinaga maarapon lo sin Rasul. Hambok babae ini kiasud niya narka pasalan sin kangi kaunan niya pakuting amo ini ipat niya. Tatay ko ng mga master mangudang. Akan din agama Islam. Rahmat siya pakatan alam. Rahmat siya pakatan ginisan makhluk ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain hambok Muslim bilang nangangaku. Batin kita ini Muslim. Suway damikyan mahinang bihato yung kugnot kuhibalta. Sukul mahinang tiranan, hikataasin martabata. Ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga temang udaga, may adlaw Jumaat ini. Mahinang panagnaan adlaw, magsusung intikang tapawnahan. Maparayaw ta, intindog ta, hangan in kita ini nagdara sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam. Hanganin kita ini nangangako Muslim magsusung in lingkat iwan sin dayaw sin agama tumanda dendi hakignod kuhiwal sin kita niyo aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين واعبدوه حتى يأتيكم اليقين واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا الله بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة كلها أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وكروبنا وتؤمن روعاتنا وأن تستر عوراتنا وتهدينا وتهدي بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله لمن قتلنا حسبنا الله لمن طعن في علمائنا حسبنا الله لمن أساء الظن علينا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.